ni ka mai ka ulu mai ya foi que fai aí falou que for lá mona do pelea para o ficar o cacai do rio massiva e lo ya tui o vela mangatianga o ka mo ui ka fe ka family ka ma si ko na ka ma ka o nai koroa ko ia ko nai ministry ko ni ma o me o tua faia ko ke a ko ki ka to ka formalo a yo tua te ka ma ka mo te lu lu ke to ta fali ka ya be ke fe a ko ni ka ve sa me ka o ma o te ai te vita que loto toma o tua le fifia bea ka hawo ki o tua to ke ka hawo mo fifia o me to tali e o tua ki ka to ru ka ki ka hawo ka fifia ka o ma malo ke na ia fo wa mo wi a ko ni ka te te ke ka o ka fa ka ga o tua ki a ko ni ke ka ma hiki a te ma longa pa fa ka ia ka ngatai Berhanga ome tapa makehe i fiaf ko ni berhanga ko ki ka tolu yo no alu ma ai me moni ba yo mana dia ko e kai dia bo e ki a o ia ko ni o ne he ko o wana ko fa ilo ki isleri a ene ngawe amen ka ki a Moses to ta be a hono alu mo lo ke ngawe lo lo e se vani ti ai ke nga o ka si o pe mana si o ni nga o ni fu fo ya so na wa matete e ben to ta o to si o mana to si o pe fa o tua ha me ala to si o pe ko si o ya kana ka no mo re kana ka la ma ye o ku ne vi vi ya ke le ilo ai hala ko o tua de fo wa ye men ka ke to ta e fi a ko ta mo ta wa ki Viviri che illo e fonga a lunga o tua e fia viviri kaka kapere to watu wa sende e fia lunga ko le ke me ha ko lunga hana ka la mari ke o tua ko le ke kuna ke ne ko mai la iglesia per ta hiva o ni ke kama ka ka fa feta ma fa ma lo e fia ko ni ma sia ma to tu kwa to ka wa ka e fia ko ni kwa ka ke ki Oh
ma no mai ka mo e fábrica ka mo e famaro ki afro ko hi ko ofa ka mo tauhi ko tataki ka mo manui ko tauhi o fai ka te mau ko me ia ho to be mau ko ui ka ke mau hale a fe uma ke fai atua ke famaro si ho mau vi ke hake ki e a fiona o tua o tatau pe mo me na ke fai ka mau do e fai na tamata o mau ke sia ia e fia fue o famaro ke a fiona o le si milai ma ko fukan e fo ke parece de se si ga mai ga fai ficau ga me se tua ga wi mo kai ga to ma wa wi ka fue ko ma fie fanongo ki he afiori ma wi lo tu au ke te o e me ale he kai ko to be ka ma ko ma wi lo ke na tona ki tapa ki a ho to be ka ma ko wi ka ma wa wi he ta ko no tu au ka ki ma fa ta ke fola ki a te ma ko e ma wi lo tu au ko le ai a mo o kui fo ke fanongo kala mama fano moa hore o bea mawa oio mamana mana hake i he ofa e afion tua mau whaweka i a koe whanere kro se si whamaroa ke afion he kauri o kuke whai mau haua e o tua wharanangi a ho afion i a koe e ke o maaka ki programa whai a koe tua mare ke tataki mau tolu kama mui ke afion ia Christ o ama ke ako mai ka parte mau lotu ka ke mau lea ko toa pihi ko mau ka mai ke mai e ka toa o kua e o mai o kui ke whai ki mai ke koe lami ke be foti mama ke whai mai a hone mau le kai a mai ke whai mai mai a ke ke mau mai mai na to kua ke o kua mai ke awana Sioma para mai boa do bem que até ao contato no vou tomar nada contato sioma para mai para nada que ao para fazer para tá o cavalo mari o cavalo uni mamãe coi ni me ofa o tu bem se o cavalo se o que toda a fa ni coi me ofa ia o tua pia ma o bem para toda a fa ni coi me ofa vai o tua pia ma bem para calar ni tá a já fa ni pode que fa lá o ia o coi me ofa vai o tua para eu tua eu mulher já fa cau mengenai foto que a boleh kan ada kita orang itu berkuat deh penggunaan foto bukan kita tahu saya apa ini berarti monitor emosi nak bela dua ini Amerika ko fefile kali dia Amerika na malo ya fere kwa ya ke Palestina itu memang que bela ko pun fogo bela vinga mo cabena o tua que tá bem, rapaz, que tá o quilo, o pé também é o tua que tá o pouco que tá o fama, tu acha que ele é o tua bem, que tá o tanto, foi faz na maria, vai, tu a muito caro. Para pouquinho vai ver o Bulgária, cai do ele é uma americana. Que guarda a América com pouco bonito, com a bonita cara da América com pouco bonito. É o raio que acabou também, acabou a festa tudo mais também, captar que foi família, e não foi carrando de mau árvore, mau guitarra, para mau árvore, foi a coroa ao pico, por algo foi, caua foi que faz coisa de futuro, o árvore que é o doutor que estava lá pulou o recurso, é que não é na fe, aí o árvore o árvore o pulo de recurso, pela coisa a olha, pela para regar o cavalo pulo o árvore mau bem pela toda a mau bem o aluia fumere a bem com a bem o cavalo pulo pela coisa tudo mais por calama quando eu tenho focar ler a boa cultura pela outra que tá no calama também o que é mais
na wala pulo ka tau pe na fa ba le ko ma mai ki wala hi me o wala o ato ka ni ko na fa ni o kai ko han fi ha la ki awa fa u dia mo fu wala pulo me o kai ni pe ke ni mo amen pe ko ki fi mo ko ni Pentecost pe a ko to ki al ha ke o pure de putu o ya ai fo ile o da mo pas ye kan na to pas o a mena do kai da ma o mele ya siova me kan mena do na ora ai ke le la o mele ya siova i fu fare mate kai la be do ma wa be o mele ya siova o me ya ye na ko afeta yo do a ko pe ko kan la da ma na kai fa no a fo ma me asle fu ma mafa por mais que malaga punako sempre nima o paka da hole fo a ko ko isi wa fika nima ya na ha wa ko yo pun ba kani ye family hana e ki o fo ha o ma ya ke wa pure de puntu go ko de ko to yo ala ta fwa fi ai a wa pure de puntu mo le ya sto mo no ma ne yo me na ta ta do be fe to a pe o pe o ya ke puntu ke ta o pe o tan mo le fa mo pe koi Venga, pehe que alga puto pure, é que é pure. Quando há que tá pure aí, quando vi porque tá o tá como é mesmo que tá o fai aí, como tá todo o vi. Tá nem tá para fazer, aí que ir no o vi. Amen. Pode tá ir o tua, amen. Caje ferrava de puto com a mala crescendo e vai na mare, na torre de fogo mais caro, tu prelude do fogo mais bem pode prelude. Pea tokiato ino ai o dia ki mutua wende fo ha vi lai o so ani mata mo panela ni Amerika he na putu bueno na ai pea o koreani ke ki mutua wende ki ha fa malang i si asi ne o ke ia o na kai na lo ke ki na to we la ko fa na wen na mau ka mata to na we Amerika pea ka ni si as mo mai bien ke hawe ko ta ko ni yo ma fa na al tawe na al ko na to fo mai dire to ma ni na o na ma fa ya ma pa o fa ga ko ko ta mai ko steni ka bi ko amore moria ke da de ula ba de ko bule lulu de blofo ke malana fo ko ni ke si pe ke na pa u ni malana e na blofo si o dia de lava de le pa ko fo ke ta ko ya presente e lo fa ficar ne lava de le pe de malana pa ofa pito de tá para pito de se assim e na lava mai que na mo fai malanga fa coloa que na no foi com tani de tudo mai que e com na to i o tua o pau que fa não de for fora e me o fa ka la que na fa no mare fa malo que na lo fai lava de lei na mia ko to ape e ta fo no fa que dá uma hora para mare para este o poi che quello che fia buca non mai più fai lì e poi cambia do però cambia le lei ta dove ai va e tempo ha quello che ne che ti devi e me cambia le una la paura ai altri pochi per causare un po' di là e me fa da buono da quasi da dare notizie Fanno
US la loto ya Amerika pe mai tota pe ka malanga de ha la de US la loto pe tu mai pe eta ma sione mai to vesta ha no ta pe mai sia ole to ma ole pe ha me ole vai ta pe mai sia ko ve sia ka ole ai ma ha ve sia ta ka na hi ya ko fa me ta la ma pe e ange la mare tak fu ka go le la mare e me pe a go fi la e ai ka go tu fi a go ki no ne ke na wa ko hi e me pe a go vi lo ke no na wa ko hi va fu lo e ta e ta tu te di go la fa fi le me ko ta wo tu ko ta ko fu pu le lu mo wo e focati e ka go tu fi a ko lo ke lo tu kai e va e mi kai fi e di e vo forma mai che ho da de poi si vi quando io con la buona butua di che fa chi me è caule io ho fatto da sia là da chi ne ma non che via abbiamo se non parla via via perché già la casa sia via perché pas che da fuori che fai a male quello foca qua da qui ko prokala malot ko en le fai ka ko ya ko mo ni ko fie ko mi se obliga ka fo ya ko ta ta fito che me ma ho que voy a caristia de ko kui ta ko ko de per se pate che da ki mi wai pe me a che me ko che ta de ma ye che di no ti pa pa dai sai che ia che ta to ki kai de ko le sa so ko ta mas passa ka per se si che ko lo sta proprio ta va ma che e piace fai ficar o mana te fai ako. Fa tu tu na pe pure ako ke ma spend more time mo ka wata mai vai. Bea, pe o se ako ia ka to nu te to po ako te to ako ke ni vendi. E vai to. Ako te ka se mo America una ka. Extra. Bea, tu como ha di kamu fama pe ki tai mi ni ne on ko ki lo ai no foi ko ki me ake he pe pa ko ke fra pa ko osua pa ko a hon ko mo ka ke fa ka le ka ke hitia ai fonoma ki mama o li atua pe ke ngai ko me na ta lau ko ki ai ko e o ko usai ia he ko mo fa pe ke ta ki matai ni ke pau a mea mau inga ko ko tui he ko tok sio i nga ia ko ta fai no me ki mau sai to pe ia ka o ko tui ko ta ai ni ha foi ha pe fo ia fo he ta fe ka wa ki mo o tua o mata ki mau inga ta fo no mo esa Christian ke ta fo no ma mo o tua ke pau ko la vi lai na fai a ko to ta he tui mira he ke to repeat pe ha fai a ka to ta na kano man fai tui in Korea io ko te pa na mai ta masi kon go man no phone mai pe ko te pa fa to ma pe o ri ma ka ko ha ura te pa ko to mai ta wa fu ta to kui ko ya ko masi pa ko tui o mi fica na masi o mi fa ta pe me fa ka kan ai ki o wa ko 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 ke no ko mari o pe o pa ke tui a no se pa ni ke wa fi ke la to le mo ha fa na pe mo ri ka tui dia ke na ko fa ho no wa o ta ki pe fa mata la na ko na ko mi solar que me ha fo que la oria la poia me pode dizer mas se a ko kan es palestini un fava fa te a fa que ca ko te na ulao to e é que vai a feia o tu e pe na to fa ka na to o to guarda o ta fa no ne ta no fa ma ta fa ka e pa te tu pe ki ta kia o que na wa si su te na de que tu si su tu ne o tua o feta ka e pe ka ma pura me a ko te na la ko ka ka no ka mata ko tu le fa mata la si
kita kai pe ta ka pa ki pe I kai ra o ki ka kan a to pe ki sia mo nu I mai o tau o mai o pe ro ro to me ko e tu ko si su ka rai how me ko ko how me o tu ki fa ma ta pe wa tu o ma pe ko to a fa ma fa o le pe I ta fa ki Peo pui fa ma ta a me na ma le na pui ai pa wa ma pe fa ma ta do ai ko la ha ko e pe ano tabas pascado que ko tu ia na fe uma pe foi a ko ia ga ki to mai ko o sia te foi kamata nga ia mai te pe au ha pa ko le be ta wa fa no ana be pe ta to kana na fa na ta Avia tolo ai ba to atu mai a fala ia ke mena ta fa no ai ake ne pehe ko fia na tau kamata ko ha ai tui fe ne e te mau o pensi be ia I to tapu sai ko e aho ko ni e sio ki he fonga ai o tua pe ko ngawa o tua God system ko ha fonga ai o tua ko mea ko loto ke ta alu ki ai I he poko e ni kai te ki ai ke ta alu ke fonga ai o tua me wane whahinga whaere ngā ue ai o tua pe wane whahinga whanofo ai o tua ke ne kakai pe moia o hana me o tua o mai e foi system koe a ana ke ta lele ai kai ke ta lele he system ai o tua o wheka aki mea katoa I hono mamani he ka ke rau ke true a waste of time ko e system ai o tua ko pa ke ta whelave moia o noi mai pe o hake ene koloa ki a ki taua aki ai tui amen sai o si peo mea mo ke sio mai I sabate na ke iro ko taha ko tope ne si tali a sisu o ku fa'o e to taha a sisu pa ko sisu pe ko koloa I a sisu o ku mau I he to taha ya ko ki taula na to lo si o mo fai mo kakato ai o ne tataria e ki a ka mo po ne frasio ke ne fana o ke na hanga o ha o whakaha I mai o manifesti he nau po ui a koloa whakatu o whawai mau ia ko fuwa anako parenga motor ka pampo koe pe moau o piloto ia ki tawa asisu ko tano pe afendia ke ka kai o pe asisu kuna ostare asisu o pai ka pua ka koe ke ko ia lele hene ti ki ka kai o pi kai ke ia asisu o tanoa ki he kai o kui ostaria sisu pa taimi ka hau kotawa we are nothing we are empty I he mele lei whakatua mai marama whakatua mo ini whakatua kai oa ko hoko mai a sisu no whakaue mo fukoloa o whao ia ki taua amen how lucky you are when you have Jesus inside you ai ke sia pa ke ilo fo un me apoia te whakau he system me ka whalele mo ia sisu e whaka fe hano whaka ali e ho e ku whanau ai koloa ako whao ia nau tolu e fe hana whakahaha e fe hana whai ai ngawe ta tau mo ia na ako whai o fe o malanga hei de la manie o fra ai pui eva pipiki pela fai me ko tona ko fai I mamani he ko so ange ka na to ye no foi so ko no na me ki ai ta malanga I sapate ko hale ta me awati sta lek e foi ta fa ko ya ke fai me na fai sisu he na ngam ki ta e sisu na ngai ke ta stay connect
mau be kata fai me tau me lan fai mora ke mama aku pe aku ko fieta tau pa Jesu la mari ke hei Hei me ta tu ko fogo tu e ke na fogo tu ke hao no fe ki tau ke ta fai ko me pe to malawa ke ta fai me tau me lan fai ni no fe ki tau alright la grave che fukolo a pe fe le fagaliani I he ya foi o ku fa o he ai fa ya ko le o ku he ai ngawe mana ku he fra mo ma ki o ku he fra ai ku he o ku he a tu marie o ku he everything in this world is right here it's in you fa te ne ko me ke tu ke pe ka me ane om he forfola o tu aba to sofra ko mata o sio pia ko finana o tua ko leki mi kai ke va tan en fanau mai ko mama me fratu pe ko la fa o he to ko lai pe ko a ko le fa mate pe a di fai to ko portu ya fa o ka klo ke a o tua fa o ke ki lu o te on o kui ko fa to perché ave tu fatta tu poi tu che lu ko ya mo fu ko lo ai o tu ai mo pe ka fa ka ma tu ai a fa ma kono tanu ko e ta te ke ngawe ko ya ko ni ka lo mo la tu mo ka fe fine ke mo I mo ko la ka mo ma we wait God is waiting to see his riches pouring out in you to benefit you and also the world around you in the generation we are facing. Sai come la febbre, how can I use it? If you feel come away I from all mahaki. If you feel o tu ita mama hakpa. If you feel tu ita to mahaki mo mama haki. E mo I follow. Da qua fu polo ai fu che fa ia ko. Tok ba be ai ang ye pe di ma ba ni. Ko le ko ni ka di siu pe ba ko di ko siu ka ta. Sa angale e sisu e fonga ai fonga o tua. O mai ene tui. His faith. O mia hangena ki hipu pe ko ki packet. Ken hanga tau hake ai koroa mea koe ke anga ka koe mo anga ki mama I katoa. So, why we ko ki whai toka pe me mea koe, he te ke maa koe mea tau ai otua. A mea utu ai otua. I packet to bring up the water from the well inside you. In the depth of your life. Pera koe mea lewa ai ipu koe ni hanga o kui a koe tui. Koku ki whakatata mauraro pehe whamama e lau marika te au. Ke whamahina ka te tau tōru. Pea koe tui a wana ta silawe kahe o ke kuosi. Kai kai hao me mei tui. Koe ta tui a kawa o kulau. Koe mea pe o kuta sio kia. Kau kai ke pehe me e ai otua. Kata sio pata me oyo koe fuaka koe ne mo. Ke o tuai, o si hapo foi whakatata ai a koia. Te ke whakatu he o tua a mama ni o si sio pe ai o tuai ki he mama. Sio o tuai to sai e lere a mama ni ko pa ia whura anu a mahina he po. Te ke ase la ate ke ase mama ni. Aha lewa he o tua, o ha lewa. O lea aki pe a lea I he tui no sino pe te kai ke e a mai mama de ke sio mama mai pe sio ta ki ai he ko me ke sio ki ai me fata ana e tui. Tui e mama. Amen. Ko tui mo oni ko fa ina me ke fai I he ta mama ta. Ko ne e a mai pe o ke sio ke o sio. Ko ne e a mai pe ho foi ha ho foi tui e a mai he foi tora tafe a o me fe tu. Pane ma be foi ta ha fe o sia tu ke ke mui.
Padahal may family okay, ilo ema o mali ko uspe o mali tu punya kibui o mo no fo ai o mo no fo na to na mali. Finicia. O muhabe o pe to pe mai leva a Paula. O me a pe ta o po fai. Moi. Paula. Che to è no to la mali una costume muy hanno motivation ha fai una motivi ai per fare una fai ai botoloto con i nato di me per ca no so con come che sia fa mamma pe Kimu a koina i ho sia mo fra ambe me ke ha mai ke chui pe o kamata ho ke tu ke ha ia o fa fang ho ta mata i lo to ni o wa ka ko ha me fra ma mai ko lo a ku ke mau ke wa ka au te ho ta ni te na ya stu ko ke kamata le wa ke fie ta me to mai ki ta e ku ke o si si o lo ta e nyai e fu fra ta ha fai te to me mo a ta ki ta mo che riffia me ai figli. Ne hanno che ok, ho fatto una fitta, ho fatto una me ai figli. O fai te che hai te le sia con la poesia bene a collo. Che kai ta mai. Mi mai no Poi fu quello che tan. Che si chiama toma che. So, this is where faith comes in. Non fare mai o no e frofola, non fai da mai o how e frofola me alla ma fare sta tutto. How ia me ha. Falo chi he ha. Frofola to pa ha, frofola hinga rua frofola o tua. Frofola mo ui ma frofola to, pa ha frofola mo ui. Gesù Christ ko fe frofola to hi. And then faith comes to you. If you lack of it, you don't have to struggle or run around or out from church to church looking for faith. No! You look for faith from the Word, from the words of God. First, the living Word, that is Jesus Christ. You have to fear. Per pullei ko esi su perché lawa fola. Ai po fuma fa che che fai questo. I can't hold. I'm so excited. Koi ai ko tu leva. Te hanga to ha te pepe. Ai fa mo ui maki. O tu ha ke ia. Me ho ko tu ie non ne fai fo ngawe. Me ho koloa. Pake leva mo foi tu ko ia mo fu koloa i loto. Okay, i ia mau tu fa me mau tu fa mai sasi ko e alo fa tata me tata ke la mali. Ko e de one thing you forget que fai algo ko pe ko hanga to e koloa ba mau. Tau e koloa pe ko utu e koloa ko ia. Aki ai tui, hanga he tui pa ke pere masai. Te whamoi maha whewhe, te rau whewhe. Ke maha ki ke mō. Nere me whai, you make sure, yes. Ko fusia ko ne te gai mō ia maha ki. Kei toko to pepe ki ai. O smart te pere. Ene no whai, ora na ke alo ala ke ai kai tō ka me koloa whamoi maha ki me ako. Aki ai tu. Ok, alo leo me foi koloa na oto e na wha ai koe. Ko whakofo aki ai tu and then off you go. Ko me ai kotoa, ko sahe o tua. O atu ka koe ene koloa, ko e whamoi maha ki. Ko koloa, whatau taine kakai. Pake hampe ko tau ia ke tui si suko e whamoi maha ki e tāmuri. E wala ai ni whingona no whai maha ki. Ke whamo ui. Ko si whao ia koe whamo ui koe ni ai. E whao ia he tui kofa. E melo a. No wha ke tui ko foi kifti koe ia. Ko whao tua ia. E sio pake awa te pe koro a kontene. Toro tora ko tui.
Fai mai talo. Okay, mona he tai ha. Ai foi koloa koe na ke utu ha ke mea koe. Ai ko wha ia tui. O mo whai ko moro tu. O wale koe. O tolo tu. O kakata ke maa. Ke anau ka ua kakanisa. Se ka mea ue me whao. Pe koe o wale pe ho no. Se rongo i e pe te mo ka taha ka pe wao api. Ka pulau kiwi api. No mano e ka. Whatever needs you have. You already have a car and a home inside you. Because ko tae marama una whai roto i a koe. But you don't have enough faith to draw it out. Pea ke mai te pe ko tae mao fu ka mu fu api o sa me kio fu tu beina. Why? Because Jesus owned the whole world. Own me ako to pe mama ni. But because you own the owner, you own the owner of this world, you are rich. All you need is faith. He po si hang he o tua. O whako tōtō o a ene ngāwe, pera mo ene whahinga tōko na ngāwe, ke ngāwe aki ene tui kamala sa ngāwe. That is why I like it. That is why kai kau ai tui. Betul kata. Esiono. Pihaka. That's right. Kami aku ke fefia e ki ta ta ta. Ai ma mota. Kami aku ke fa ai ta tui ke o tua. And no connection. No connection. I have no connection. Okay, you have your own connection. So God is not happy. Is that for a come in the mayor? Is that for a come in the Fumaya? If I love it, Papa, there go down lawyer for me and her, they take to one head. Koe mea ni hanga tō hake, ai koloa whaka wha ia koe. Si? Ai, o hake koloa koe, koe haa whakatatau ke situation o ke whiira moe. So, ai e taka koe ki si su koe. O wha ai tata ke whai e ngau tata. Koe whunga tua e urua. Ke whai, pia whai, a mea tata ke whai sisu. Mai si su koe e tui pi tai ke te a. Te le whai ai ngaure ko whai ko siana ni tuma whai. Te a iwe whai a koe oha. Hanga mo ta tawa e whai resi. Ka whai nira koe a koe ni. Whina ke toa whai resi koe a kutanu. Ka pako ki ama pe mai. You will do the same thing with me. And even better, even greater. That also made a go here because if we don't have faith to play it out. Kapag osita ako, mahina pa ako siyo hindi ako katata. Ako koye is more than the child. Me alam dito manatay. Tadi ko sabi ko alam dito. Yeah, fast food. He fo holo kuinsa o te whakamana. Taim me mau rena to arkito ma pasfu he fo holo. Taim he mau awa ko wharoa ngai fo o. Angai fo bena aio, epe taise, ko hai speak up on phone na. Pau ke he pe ho holo. Man, e whaka whewhe ha speak he fo holo ko. Kai ha ngai pasi, ha mana ta kai. Whaia te whumea. Tei te mua o sio ke whakatara me a whaia ko laro ko si suklais ki e whahinga lo loto me a tete maa. O mai pepa mau au ki pang e mau alu pe mau hao ko peanga soni mua bitoma alu o talaki pe ake papaki epe taisi i e upasi pe uha ai tau whumea e whai.
Kare on, kare tala e whai e whakamoe mahake. He koto mafo, o pe ke whakamoe mahake he uwhanakaha. Koto kora he kaka. Enge? Mea, mo ai a mate ko ante le ti o. Whanamononga toa le ti o e. Ai, uni mea ko e ni. O vai pe ake ako e ani. Ko, kamata e mau mea. Manatu na kuraki ngafo pe o. Moe misi whakaamo mai ki mua. Koe whai whakaamo e koe ia. O kai koe whakaamo e Amika. Koe whakaamo e la mari e i Amika. Koe konga e ni korora i au. Ke ai o ka. Ke ai o tukuane ni koroa. Ke mau maranga. Na wapi e ka maranga. Koe tāna ka ina. Hape ka rana he pasi koe pe me tahake. Mo ui e pe maha ki ia he pasi te kai tau e pasi ke whukolo. Hapa me hi fo mo ui e pe ma kakaya toki omi pe ki wharero. Mo ui paka wheta kaya ku helere. O se maranga ko ia he po whai he lau mare ngahi mana toki ai matai to ngā sio. Whanu hape hape, tō o koe ka omi koe whakauru me koe me i kai to ia i hapu i osi. Pea ko hapu whakasoni po sio mai ko ngā pe watu. Ma ta kakai mo whamol moe whiunga. Tau toki hoko asa. Ni ma taha soni hene te ke au ke mea lele, ni ma taha ka uwhie ma uwe. No, tene ke mau raka, te ke mau osi. Tara noa i he hulu atu. Noa i he hulu atu. Kai ui ngā koe whukoroa, na e whanki kamata ke tō. Ke ohu hake ake a iku oi tui. Tara me koe lea oi tui. What's for the way tui? He ko inga ko understand ko otua o kunehanga oha o ngau koe unehanga design koe ke hoko koe toko taha ta whakangatanga because of ta koloa ai o kuia roto. You become a limitless woman, a limitless man. Kai kia hangata anga e mea keke whai o kai ko ngā ko koe koe ngā koe koloa ai o tua koe. Every time and before, every time I come to the pulpit, I say, God, let's go. Let's go. Mantui ke ta maranga. Koe kulea nge ki ai. Mantui ke ta maranga. O te tu pega te ato ta. I will do the speaking, you do the touching. Amen. Koe maranga toko wai. Koe taha tene whai e, pa taha tene whai e power. So, why power comes in? Ko mahina ka tato le tui. When we stay connected to God, koe taimi o ke wheo hea meo tua. Pea ho taimi na whai peho loki. You are really lucky to have your own room. It's not because you get fear, but you have your own room where fire will connect. Fire will turn more. Fire will make a tour. So expensive to pay a hotel room. Where here time koe, okay, firma wa ke kanga we la. Come on. But ma taki ka kanga la mama ni first time voice to real. Kone alu ka mo hono mari ke te ka foi crusade e ai na wa ka ta evangelio tu ka motel ka hotel kone aka he na lo ki fa ta ki na. Amen. This is the secret. Ka ke fi ma ka stand ye ke to mo ya na ye wifi wa ke to nga ka mea ko na he stay be ya and stay connect ko ya ko pa mo be ke wa loki e ave ki na wa kia. Pay 2-bedroom hotels. Ava wife ihe, ava husband ihe. Ko ya mai ka kai o kumani mo ka taki mo ka kai ko o na ira na fa ku kuri. Romo wa tem ni ko ha. Ha kai me ko e, ko ha ke kai, ko ha ke bara. Ai ho he ke si ko na ko o fa piko fo fa me na tanto fe fine. Sai fo he ke si o piko no ai. Ko futu penu le to me haya ni ka ke o mai. Fa ki mi afka ki be disturb e ya.
But I don't know, disconnected in order to stay connected. The more otua. I tell you this. When you stay connected to the otua, hanga otua, o mai, I never go start to, on hanga o la lava uaea aki koe, ho sino ka tom ho mo ui, aki hono pao. Aki hono pao. He will wire you. Que facio ka mea a wire o hina mea ko tope. Don't get close, it's so precious. Ka fai fangi ko ma ko he wire uila. You will become a uila. Pero mea ko wanga o sio ka jai. When we stay connected with God, according to my experience, stay connect. Nihanga o mai o takai aki kita nihanga waya aki kita ai fahinga waya ai otua ko power atata. Pawela he whangawe koe aku. O powerful nea mo samai o kututua asa kuhui. Asa mai katoa. Kagaya ha tresa o ko firma ke poke mau ka koe waya ai otua o mau. Little things. Sometimes I use my ear. Sometimes I touch. Sometimes I puhi. Habe hamne a ear kia. It's already wire. Amen. It's already full of wire. It's electric wire of the Holy Spirit. Wire. Hallelujah. Kama pe foi me aga da walu me. Amen. Ke mo alo tau wire. How can you wire yourself? If you no wire ko he otro. You will stay connected. Ke pune osi promise ko me o fai te o te. Holy stay connect kai panu mai e ke tu hapa ko ai ake mai turn e mahino ka te kato e me o tama ki mama ai ngai waya ko ya o power ai o tua fela vai e ko o sanaki tu ame vira toma chiva okay tu me ko he ka te e me fai Kau mereka fai iho tu, kalau tahu ulah tu ke nak aki otua, ni tu ulah lebih kaki ki, eki ngawe aki hau, o sesino mali, Kau ni hekai ke wala kau bilai, kau nak kau semua yang kau waya atapi, amen. Es power ni. Hikau ni nak kau orang decide you are to lolo ki he otua. See, there is a change in realized position. Everyone in love kia you waya koya. Hekai kita tawa te. Yeah, always a change. Pero mafuri ko kihe na kamata hanga mai ba mafuri ko kihe ba mafuri ko kihe. Ya ke ave o te ko kihe na ke tu ko ke to ko to pe ha ta utu. Yeah, always a change. To see the truth and now allow money, he will change your position. Mauia? Kuina ye kita tu aki mo fafiki. Itu pepaya. Oh, como é que eu não vi momia? O que é isso no? Okay, you do it because you already wired by the Holy Spirit. Thank you. Pero being a mea, kake fai hiva, fai ifi, you must make sure you pray that the Holy Spirit then hang o ha wire ko around, you get to work with power. Ko tahape lawe ke empower. Kamata lewa ke hanga he o toa hupua and the follow ya ko. Whakapeta. Always remember you used to it. Remember ko me ai le o hake ko tui.
Te hanga wai atu I mea koe pā o te te stay connect with the source of power in the world that is God, that is Jesus Christ. Alright, tau sio ke besi po ini, Filipai tō tato ke tā whā, ke tato e vai se ta kei fōpe i he religion, anko kore te kami Amerika, ta kei fōpe I he religion. Alright, Filipai vai whā, mai tōru, ves tato ke tā whā. Filipai vai tōru, ves tato ke tā whā. Opi kai te rau e au kua wau, ka koe mea pe taha o kua whai. Only one thing, I loa ai tangata koe ni, pai ne whakawhonga me porokala mai otua mo ne whahinga system na aue ai otua ke whai pe mea taha. Ke tau whai pe mea tata. Koe mea pe taha kua whai o kua whakangaro ngā loe ngai mea kua tuku ki mui. O si Yahweh Zato. Forget. Don't waste your time here remembering it. Don't stay in your success of the past. Come out. Pemeia. Tu como no for ai. Hebregando to power ya ona beto I me ko ta sito meia. Kene to ha o motivate you, beto we ko fai ai ko hinga ke ka hau. Hau ko ia. Tuku ke tohati mai e hoha, I ho firma ho whaka amu ho taranoa, tohati mai ho ability ko tope, ho talent ko tope, o mai a ken te ko to for me a future. That is faith. Ko faith, ko na call out ka level, okay, stay nothing was possible here. Ko ta utu pe o hanga ki he ka o te ke asimai. Te ke asimai hange mo taranoa ki ngawe ake fuhoro kunsaro te. Te ke ira mo ue ka maki ke ira hao ka kai o sio heive o tua. Nea o kos ngawe mea kutope, ngawe kuna pampango, ngawe kuna kotona whaikibua. This time, koe kunofo koia, hanga tahape, tō pepa fuipu o tui ke o tua. O sio aki hokra māke te ke ala ia ko whaia e mau tūse. Pa ko nofu ake sio atu peki ai, I he tui. Tak ngau ia ko mata. Koe taimi pe ko a mata sio ngau ak mole ko tui ai. Koe tui ai he mamata. Koe tui ko whai whamoi koe tui. Vai I tui. Ke mea o te kai ke hama. Alright. Pantau toho mea lewa meia I kapako e angani o tua. Ke whangaroi ka tau ka kapape. Hea tākoa. Kai ke a whangata taha me te tau lawa whai. We see ke unlimited. O whakuta tau le o tua. Ke tau ngawe ake ni koloa ko mai na tautoa. Ka hape a kara whai. That's not the end of him. Te pete o tua whai mohiwa. Rakatoa. Kala no ni makote whai mohiwa e seasi. Is that all? No. Toi whai ba kala I ha. Whai haka maho noa. Pakatoi osi e pe ha. Te laka to kara to o mai fufo ha o whai fo laka to hai no tau. Wow. Kai whakangata. Still a lot to do when you forget ka ke sio ke fufo mea koe o tua by faith. Ko ke ngāwa pe ke tai sio ke ai. Kai owa ko ke sio tonu ke arpe taimi are taimi. Ko ave hake tūnga whakai mamani ko ni a karangene hoko ia. Ko I bailate. Tā mena tuku bailate hake pe. No. Pene au ia koe ene hanga o whakamaha, pene hanga o release. Tupu atu a koro whakatoa ia te ia I he tui.
tanga i he tanga i he ka whai ka tanga ka whai te tanga whakatau whakauri e whakafu mō ka whuhārahi o te tanga e moi e whakatau he ka whakapuna kapten o pailata e te tanga moa hei rupu wata he e whaamkene o ka pailata ka pape e vilai te waro take a course to be a pilot. Yeah, you can. You can. Ka opodi sa. Amen. Yeah. Ka kailangan. Kaya ko holo. Ko hinay ulu. Ko siyo we can decide. Ko baby, why you apply he me automia que Dios. Ko filia oi tui ko no fo au i me au kakano ko ta mala ko vai ko matakui ko mo hina mo na tono no ko ta pega no ta no ta do via. Don't stay there. Hit that limitless. Okay, que fa na tanto. Ko he mea ko sange ko tupu ia ko ke frau ma ke nga mo a ke he a nga ko a ke he a ke si a me ka se ta pa mai is already here ko me pe fai ko ma o tu ni ki pe ke pa bi lai ta pe ko a lo ala ke o ka te a ke a pe pa ina te pe ko ka ma ta te ha me ale le ta me pe ke a mo ke le ni ka ma pe ke a ko lo ma ai tupu ai tu ke nga we ke la fa ko le ko na le fa o ai pia ko ta to to ta mo te no for you are all. If you ask me what is your secret for I don't stay in my Taufik farm. Thank you Lord for the Taufik farm. Oh stay o he ngai me a boy o ke o so a mai ki tua. Amen. Que todo ko te no me tu he e to ia me la ia e me to que fai me o os fai. Always remember that. Don't waste I treasure I will do our good boy. Mana to ia fai toka ko foto e o stapui ke ave que ha to me to ia boy. Amen. Fama ko e que os wale you live here. Empty. Iho empty ka toa mi mea ko ia. Fia o tua. But before that, ko e fo i lea whakalo loma o tua. O kui kai kau, a tuia ha mea. Kai te fia. Aia ko sio a wea. E saia me peha toi mea ke he o tua. Kere ke ni whakahaia. Me fo i mea kono la mea ke o koto. Kai kau ai tui o kai ha mo i whakahoi. Ira ka te au e ko hoi o whai, ko ha mea e ala hoku ni maki ai ko pau ki whakakau ai tui. Pau ki whakakau ai tui, ka whiwhia ai. E o min kakau waka ako tohi tapu, ke wako e tui he tau tu heis, hisia sa moe ko, hisia i jani. O whanongo pe ke whai ako, te kawai e tui. Taka pa te waro whehaka, te sio me pukai toi kehe kumaranga mo i taha whehaka. Ko pehanga me le whare, koe osi mau pe mua me to kondau, me whare, mahalo e maranga maari. Pe mua whare, ko hae, a maari e kumaranga i peito. He kuifo ho kuki, maari ho whainga. Maari ho maranga au o whai, kia te au, ka moi kakai. Maari ho wifo ho mane uta mahanu whai kakai i. Te ukai pao toi kore ke toi o mai. He, o maari e le mai moa, o kai koe maranga e mau e whare, ai fo i kau ta tau te le mai peito mo mea ko mau e maranga ta kai hola mai. He kui kai koe how big what you are doing, ka koe fo i lau maari o ke whai aki. Ke whakau tu iho mea o toke. E minti asi. Whakawheta i laki o tua. Koia koko e ke ino ke limitless ki he o tua. Hana o tua mana tu
ho stay connect, keep connect. Ke te malanga connect. Ke te whaka mea keep connect. Ko hinga kai lahi takai koe ake waia. Ke whima ke waia ki koe power of God. Stay connect all the time. Stay connect with the power. Right. So, ihe whahinga mea koe he vesi koe ni. Ko kakapa atu pe. Ke wala ki he mea. Ko hanga mai koe stende for mea koe kakapa atu tene kene ma. Oh, Paula's not happy for what he already had. No, he's not happy. Katea koe tangata halal. I wish that God will give me a halal heart. Keep reaching out. Come here, Paula, he's a man of one step forward. Always step up all the time. Never stay in one step. Waste the time. Step, keep going, keep reaching out, keep reaching out. Ya mo ilogia ya problema itau kakapa. When you stay kakapa, ko fonga ngake otua. If you want to get over there to the home called heaven, your stay is not normal, but stay kakapa all the time. Your heart is hungry, thirsty, all the time for what you need to have. Perché vesi una con fare quello che tu hai. Io non mi avevo fatto tanto a fare pau. Perché firma lì bene America, che cu cappa manero qua quello che hoe Australia. Fa fetta il latte o tua. Che ne hanga wini I price ko hanga o tua wui fa heaven kia. Ko ai e kainga Kota mea pe fai koes next step. Os Australia, what next step will be? Vava'u. After Vava'u, what the next step will be? Tomatapu. After Tomatapu, what's the next step? Keep going. Ke iusi ai u koloa fa tua ne o sinofo ia per kai pepe mai kia. I'm done. Get enough with you. No. As long as you keep going, reaching out, step out all the time, kai pe maha e koroa whakautua ia, o kuia te koe. So, mea eo na pau koe e te tau sio rewa, ki he hā mea te uwhai, o ta tāri mai e ki. Whakaukau ange, ka pau ko koe, tomorrow you decide to take your step forward. Take your kakapa. Hane me mea te whai. Hey? Stay connected. Yes. Why you stay connected? Reach out. Why you need to stay connected to reach out? Power. Hey? Pulu? Power. Power. Is that what you mean? Because the greatest tool ke ngawe aki no ngawe is the power of God. Your female tool mahina tangaria ko power ta kwa leve ke ira ko te ngawe papa ku ha iwaya ko ake power o tua. Ya ko foki ke ko i ulwa ki i kan why you are to do the work of God without stay connected. Me mauia, or stay connected. Protect your mind, your thinking from taking you all everywhere in the world. Moro na tate sapate ko tama hawa, hatawa tamai. Hawa. All right. Siapa
Lau katoa. Kakatakawa tui, kaya moilanga kifau kuaya. Koya kuruke kwa kubawa kitu. Ia hii. Veterinário, doutor, Ok. Quella via avanti. E lui da mission. Right, okay. My time a little bit soon we finish. Alright. Come on, come on, leva che ho qua un mano tu fia a u. Ben ho ben a col farai poi. First thing you come to pray, you must always remember He is there. Believe He is there. Go there, He is listening to you. We have to believe He's sitting there in front of you. And you are talking directly to Him. Believe He is there. Kapau e kai ko tola whanua tau tu. Nakatau ka hiva akere o taha ua le ua he ui ai. The King is there. His presence is there. My music will be sweet. Come te tau safa he whiawhin kone te mo whakati. E toa pule lulu. Kono ringa koe tau haa lotu kai ke tau tui whe unga He is there. Koia, e ke ngā tai, o tau sira fo ta tolu he tai mana o te whiawhia o tua ka kawai ai tui. Koia ke tau hau lewa ke talo tu i roi o kune mo ui une tau tuai. Pea ko mare ia, pea une hanga lewa o whakapa, let He rewards those who are earnestly seeking. E tau hau o komi te ai, prepare ko te nā whapareko. Te teki ai. Koia e ke pe pare e whenu nau whekumi ki ai, he pare e whahinga, o nau moe moe whawhema repe. Mana kai whau. O waweni ko momoea he ni, ma whanonga ki he hiwa, ko mana tue ki whewes koe. Kai pehe ako kakano, tata pe ko momoko. Kai pehe hake ki whewesi, whawake ki laro hana ke tō mui he reward e o tua. He whapare I he o tua. Pekoia, I pare koia, but definitely God will reward you who are seeking Him with all your heart. Pika ha mea whawhewhia tara te au. Hoi mea whakapipiko pe au, whango whakapopi me tai mita, ke whai kone ako toi tapu. Ako ilo, kei iai ha whahinga whia, whakatatau e ki mui, whia, osi koe te whai ako, osi te marama. Hapea me te ke whai. Koho pare, koho reward is the joy of the Lord. Koe hea ko whia, because God was there and you are working together with Him. Hanga hau toa te whia na koko pare. O ki kai te ke expecting ke ha whahinga mea pe anything. Kai koe whahinga pare, o to tau ngau whatau koe o tua me whia because you work together with the Spirit of God. Then some people kono hinga e o kai ke osi pe mea kuke whakawaku hoki toa me whawhata. Koe osi koe ke whia maa ke luru atu moe ke whia maa koe tana ke whawhia haki ki ai kuke haki koe ki ai. There's a reward of working together with the presence of God. Ene iai ko reward. Pea ka ke aku kai ke whawawe whensi te puke te aku mai te rena te tō mui. Pea whai awe tō tātaku o tō a ka ko iru whakahe nau skip ka pau te ia e o mau peke roi whaas. Pa ko whiwhia o mau ia e rotu. Kai mo ko me whaasi. He ko peane ki he rau maari e. Wae au. Wae au. He kai te urota i. He kai te urota i wae au. He tai ore. Pengai ki uma. I rewards. He koi pare.
whatever you do, please don't come without wiring you. Amen. Koe ki te mea ko ngā ki ke mahino. Whatever you do, out ke Sunday school kids, out ke youth, out ke ifi, out ke iwa, please don't come empty he fu teke tuane ilo ngā tae rori. Kono ngā tau whoki koe ke ngai rotu koe koe ki tau rata tau mohe. Koe tuai pe lau e leso nima kamata mara ako tau ture mohe. Because there's no wire. When you are wired by the wire of the Holy Spirit, you get the power. When you get the power, you deliver the message of God effectively. Good result. Ora lele. Mea kotoa pe te whai. Pea if me kakai. Henki to hera koe pe atu. Tau toki kamata he mea. Tau kamata e ni pe tau. Tau lele to hinga tāng te kuke hau. Whanga. Ao moui ai. E rodo tā speaker. He or she is a wired person of the Holy Spirit. Amen. Kula he mea, ai tuha mea ke poto le lulu. Ke ai pe ko hape mea ke molawa o inu o kumuni ki roto, ko ia pe. Ke fotu tu mi watu, ke mo. Ko ia, na hanga e o tua created us. Ke na hanga only in the faith ke tau kone ke aki mo ia. Ko whonga atua, ko system ngawe atua, nan hanga whakatuk ki tau a he kamata anga. Pene hanga lewa o ota e whi ngawe ka atawa o ha. Ko ne lava koe, ko ia te ne tari au te uhao mo e kutui o nofo ai. Ko koro ai. La whakafono aki ki tau he kui ai. Anyone who will receive a Christ will receive the whole treasure of Maman Koni. Kako mea yo au mai e tui o ka ako ki ai, he koe e me koneki ki taua moe o tu au ni hanga toi au tōu e kolofa tua ki taua laku maman o leki maman whai aki ai tui a si suka isi pia moe o tua. Te a whiu ia e. O mena koe mahino, na e whai mai maranga. Kaunga ke he toi hao ke. Toi hao ke. Ke koe kakai fō, ne ke nawa te. A po sio kai pe toi mahino anu. E tope he mai nemu wha ausi te ta wha asi. E a koe mo ui ai maa anu ane. E mo ui pe he. So we don't do anything but believe in Him. Te to whaase te a he tōku e rau. Tā kui kui rot. Pai whikau. Soni, whata rot whaase. Pa kresa e pe. A Fiona, I he whiaf koe. Ma whakata I a Fiona koe tui o ku kamataia me he mawhanau e whorwhora. Pea mau whawhikai I he koloa ku ke hanga o hike ake mautoro I he whiaf koe. Pea mau whamaroa te a Fiona he tua I he ini. Pea mai mawhai ku ke whawhou mai I ho semanite. Pea mai whorwhora koe huipe ko ho maurau maari e. Mautu o sio te aniafi ki he tūkonga he whanonga, nā mau whanonga mai ai. Pea maua mai ki he akoeni I he whakamama o whai I he a Fiona. Pea mai nahi le lei lahi I o tua, ko ke hanga o whakahino a ki mautoro, I he mau whanonga o whai pea mei tainiti I kāniti. Lo tua o mau kore ki hanga o sila ia ki o mau roto, moni o whorwhora, ona mahoko I kai o whanonga pe. E tō whakakoloa mau moku I koe mau whanongo pia mau whai ki e whorwhora e a Fiona.
tua na fa fo fo ki ho ma lo to ma ilo ku to si e tai bi ka kula ye na we ma ilo to ko si hina ka ka ma lo ya fiona to hanga fa no ai tui te mo fo ma fai de ma hoko da kai kona ka ma kona ake na lau ma ri ke pu a ya fiona fai ta ko ki na o se va ni ti per poi coloa o i fiaf ko ni o do ona tu ke ka ta fe tu ku he a fiona fo ka coloa ia ai de tui pe pe o ana mo u le le pe ma ana ko hi ko na o fai te o tu a paulo ko hi ko vila ke ke ka fa fica o ma se do ta pe mo se si tu ai tu ke ma fok ma o lau ma ri e ka ta o tu ke ngai me mau fa fe ta la mau sa ka ya me ke mau ta malama o mau ta malama pe ko e ka ve ai ha tu e te mau to ko to mau fa fe ta mau fa malo te me ko to te mau fa fo ki mau do mau mai ati pe malu ki mau do to o ki mau do fa ta ta ki tu tu ni pa mo palani o fa i o ke ko e to mau fa fe ta ko mau fa malo ia kais ko a lo ka ko ma fo ko ui e me to me krese ka we ki ma ofa to a fe la mari ma on no ma wa fa de ma do lo na hi ka fa to ta na ta